Kufungiswe ndvunankhulu lomusha wesifundza seGauteng Panyaza Lesufi. Lesufi lebeka ngumphathisa wetemfundvo utsetse tintsambo walesifundza kuDavid Makhura loshuye phasi ngalwesibili. Undvunankhulu wesikhombisa walesifundza kusukela kwaphela umbuso wengcindzetelo. Lesufi abeka inkulumo yakhe yekucala ndvunankhulu utse uyatinekela kusombulula tinkinga talesifundza. Our citizens are confronted with many challenges, but we must remain firm to defend, shield, but most importantly, serve them. Lesufi uthe utawuchubeka etinyatselweni taMakhura ikakhulukati leyo miklamo letawutfutfukisa umnotfo walesifundza. Ukhutsata lubanjiswano. Growing Gauteng together remains a blueprint that we must continue to implement even beyond the era of Comrade David Makhura. Ndvunankhulu lomusha utse utawucoka abaphathiswa labasha bematiko labatawusebentela ekutfutfukiseni timphilo takhamuthi taseGauteng. We are just going to re-elect the new leaders that will be part of the Executive Council and will go to our retreat, and on the basis of that will come to account to the people of Gauteng how we want to make Gauteng better. Ngimvuselelo lobe Tindzaba SABC eJozi.